Henin kasngi ka khat nyau tarik ujamang arajar arpusau nakal yang ke skul Lakhar Presbyterian Secondary School kalapan long ya ke jing ya kenduk lang jong ki khana skul ki kimi ki kpa ki nong hikai ki nong penya skul kong disfulti lengdo uba di pendro marsing ubade managing committee lembat ki wei de ki nong penya balang ki dor bashnong bat ki nong yalam jong karai Hakatai kasngi adon lang ru UMLA jong kan nongpo constituency uba Meral Bons im kumjuru UMDC uba Balajit Rani usar PP Yadav ubade UBMC jong ka Umling block kinong tray na ka education department Hakatai ka jing ya kendu ka skul kalapan singaw sya UMLA bat ya UMDC da ka baki IT da ka memorandum sya UMLA halor ya ki kato kat ne ki jing ki baki mat bat ki syam Hapo jong ka skul jong ki kum kamadan ka babiang ki kamera kelas ki babiang bat penhe shushu ya ka ying skul jong ki Lapen shungkun ya ka ne ka program da ka jingshat jong ki khana ki papule ha ka ne ka shlam ai jing hikai Haba ajing kren na kaliang uba Meral Bons im ha ka ne ka program ulaong ba un ya tre shitom ban pen urlong ban pen biang ya ki jingdon kam jong ka ne ka skul nang ban kentiu shushu ya ka jing nang ka jing start jong ki khana school badru ula kentu ya ki khana school ba ki dei ban tre shitom ban mi not ya ka jing pule jong ki bal ula kentu ru ya ki khana school ki bla khamsan kenthei bashan rang ki dei ban kongu ya ki nong hikai ya ki kimi ki kpa bat ya ki bahalor bat ban long ki khana ki batip sngi bat ki batre shitom in a done silver jubilee done party ne done kam in a salon te if you go to other school, no, where 100 students. So, mga kwa smart class, la one cluster, one smart class. The khatni tali smart class la propose, khat khandai tali siyasi la. The tang ar tali la ba sa part propose. Uneru la done school ba in third phase mga propose une smart class. Next, RMSA. Bun school la pa application office. तो मंगा बताई मंगा साइकिलिंग था RMSA आयु ले कुमनो प्रपोजल बुन स्कूल ऑफ हाफ प्रपोजल हाफ ऑफिस लारे एक्सेप्ट ब्लाई कुंता तो उन्हें डन कंडीशन था क्राइटेरिया एनी स्कीम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट विथ सम कंडीशन तो ठीक हुआ उन्हें स्कीम अवेल तो फिर डन काम ना फुलफिल क्राइटेरिया RMSA क्राइटेरिया आयुधन RMSA फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उन्हें अपर प्राइमरी स्कूल अपग्रेडेड टू सेकेंडरी स्कूल क्लास 9 बाद क्लास 10 क्राइटेरिया मैदर क्राइटेरिया आयुधन क्राइटेरिया लाखिन्ना हपर क्लास 8 मिनिमम दुना दन आर्को सान गुटखिना दन काम आर फौसान गुप्ती नाटन काम हप्पा क्लास 8 खेन रे नाडू क्लास 6 क्लास हाडू क्लास 8 तान खेन हप्पा क्लास 8 कन्न गुटकीना आर फौसान गुप्ती नाटन काम हप्पा क्लास 8 हाडिन पाट फी डन जका लाई एकर सिटिंग जका डन काम पहे ब्लाई डन काम जका पहे मंगा बताई सीधे लाई एकर सिटिंग John Kam Dhuler have to register in DC code and produce to the office. Balai condition I done hopper san kilometer. Claim don't come existing secondary school sawai. They likely criteria la fi full the fi don't come take no application hopper office. Ngadap kagajin sosi iban yo snow. Lembaga jingkren jong is secretary jong managing committee. Bamen nin kesngi idang pendep banbu saulum jingtep ya gawi gamen sim ibade kena school jong nega school haga jingjia ka basnosi ke jingjia ka balong accident nagalian ke jong aru ngapen pau ke jing solem naga benta ka yin kasem ke jong i naga benta ki bahin ke bahasem ki perlok kena school ki jong i ki ba itu itau ki ba i ki ba jang ba ini kena ai bau beli trai kena un pediang
ya ka mensim ke jong i ba mangiru ki bangai nin priang ya ka ka bau blei upen jia ha ke jing im ke jong i ini pha ai ke jong solam seti bahayin ke masem ke jong i ki school tolok na school barok ke badon ke jing dei bat i nangka na semua ban penpau ya ke jing kit bok kit uyang ke jonga na ke benta ki kena school jong ke na school ki bala apia ya ke SSLC examination ba stang ha kini ki khendiat tayo lese kin sayo no ya ke result ki jong ki ni kermen ba ke jing tre shutom jong ki kimi ki kpa ni kermen ba ke jing tre shutom jong ki nong hikai ki jong ki ni kermen ke jing angnot ba ke jing tre shutom jong phi ki kena school ki ba apia ya ke SSLC examination kan wanra ya uso obat siang om tang ya phi ya gai kasem ke jong phi henre kham kerpam ya kan ke school baka nangra ya kan nam bat ko burom jong kan ke school i kermen ba phin wanra ya kan nam ko burom bat phin pas bha ya ke examination ba phin sayo ya ke result i kermen baka ke school kanang kiu sakhmat bat safrang nasmo ban penpau ya ka jing sokumen banyo banya interact lanya banya keren ya ke bayadei bat kajinang kajisat kawa kane ka perthai ka jungi kadawa adu kata bat nyo iru hagini gisni ya kajing persyang jong kikimi kikpa kumno ban walam lanya ban wanra ya ki khun ki jong ki sya ki kamera kelas haki por banang kena bi mensua kami upa martip kumno le school kumno ye le school e shagi school e mensua nga nado na po sinong sanong po nga sa school rangkat bat ummen ikimi kikpa ga jonga kimtip wat ka jaka bangat sa ro ande ni sokumen bagi kimi hagini kikimi kikpa hagini kisngi dalage ki pelot ye kasngi ki pelot ye ganong banwan ra e ki kun gi jikisha school ban ai ga jingnam ga jingsta ni sokumen ban yo i ba kikimi kikpa gini gisni kila smotu ya ke jing koridor jong ke jing nang ke jing stan bat ke jing kimi lenti jong kikimi kikpa galong ba ki khun gi jong ki nyo ya ke jing nang ke jing stan ka babiang hagano gano ke school ke ba maki ki pha bat ngasnuru ban om ba ke jing kiu ba ke jing hiar jong ke school ka banongkong hi ke dei na kinong hikai kiba mangingi dan ngasu ban kerpat ya kino hikai ke jongi ke beran hangne da ke sore haba mapi bila sim ya ke jingkit klik ban long kino hikai kino prak lenti naga benta kini ki hap ke barit ke jongi ban ai haki ya kata ke jingnang ke jingstan ban peni lenti ya ki ya ke lawe jong ke jingim ke jongki ni kni lenti bakum kino hikai hin ga sim ye ga jing kli nadu kamen sim ke jong phi ba hin pelot ye ga por ke jong phi ba kumno hin penla ban penrung ya kerukom hikai ke jong phi syakini ki hab ke barit ke jongi i bagi kena school kilanang kiu aga jingnang ke jing start ke jinglong slur aga puli ke puthi ini gidak kisin ki pau syai kedar abangi i bagi kena school ipeni ki sab ki phong di jongki lengba jong di to gijing ruai gijing syat ki bapi kila peni kanong iso sarong bani i ba ki kun ki ksiu ki jongpi kilong ki baslur ki basta ki basempang ki banang ki badan ki sab bat peni ki lagi jong ki sab akmat jongni ni marjin manong bagi kimi gikpa kato ki sarong bani i bagi kun ki jonghi kirwai kisha ki peni ki sab ki jonghi namar kata kani ki jingwan agani kisni ru kanno ka perkeban yangi agani ka por bani yosgoru ya ka jing ya lenti jong ka school bakandam arpusan snap ban rakhe ya ka jubili rupa agani ka snap marangi sutu hak jengel inti jong ne ke school adu pasdang adu menta idan sibun ki jeng
Kiba kinong yalam juga ni ke school kilai kendu. Kijing kiba ke managing committee ke kendu. Kijing kiba ke balang ke kendu ban kersan. Kijing kiba kinong hikai kimi kipa ki kendu. Henrengi penpau kijing songu ya ublei ubom syamla ino. Bagani ke school kelanang ya, kelanang kiu na kabor syakabor. Bat hagane ke klimat ke bangidan bentaru. Habangidan nak kini ke jaga. Nakaliang ke jongi katno ngidap ke jing sokemen bani bat lembat ki jing sembo perkhat. Kiba ipasat sa ke managing committee sa ginong hikai. Sa gitimi kipa. Agajing dap arpusan snem juga ni ke school bandara ke benda ke snem. Ngihap ban keli ya lede. Agajing rakhe ke ba arpusan snem. Kai ke bang ilale. Kai ke bang indangla ban le. Na ke banta ke jing baha jonggalawe jong ikun giksir gitu ni. Ki mau mer ki mau jam. Kiba kinong sen juga ni ke school kila sen kila si ngimano jin man ong bakin long kidin kiban ai ke jing tengen na ka banta kalawe jong ikun giksi jong ti bat ke jing rakhe ya ke jubili kade ban long ke jing sa jing kenmau kade ban long ka turning point kibubun ki jing kela bakin wan kumbala pensulutu, kumbala pensuluh kedeng jengi, ya kijing lanang ya jeng kikam. Abang ipit saudong sokun ya kene kejaga, kano golong kepi tenan, kepi pangan, ya kijing long jengman jo kene kejaga. Hakabadi buat kami merendam kejeng hing sakren ham sibit, kijing don kam di badan hong tu, mungkin ya angkat bagi kiba nakaliang juga MLA. Nakaliang juga departemen kiladon giji kendu nak kapor sekapor ban sandur nak kumno ban penwandur ban bubek yang dilanting rap ada di sekolah. Jadi nomor kata kumki kena sekolah kibai niat lembah jom hijuk jom kijing kijing pensoi kijing penwet. Aga jinglong jingman jong kene ke perthe kene ke school ke jong fi don ki kena ki banadu ki badang rit hadu ki bala khamsan ki kena ki bala syong aga UP bat ke secondary kabamun nadu ke kelas 6 hadu kelas 10 ki don hakirta ki bagedang don shibun ki jing pensoi ke babun rukom kila banwan. Namar kata ngikwa ban kentu yang kena school kiwi ki jongi. Ki bala khamsan khamtam kenthe bat sendrang. Bapin kenmau kendiang. Ya kijing seneng kijing krau jong kimi kikpa. Ya kijing seneng jong dinong hikai. Ya kijing seneng jong giba halor. Bapidei ban long ki kena ki bat tip segi. Ki ba minot kijing pule ki bat trai sitam. Ka managing committee jong kinong hikai kijuan ut yang ini kapor sa kapor ban pen kenmau badai badio yang kamera kelas ki babiang dai badio yang badan ni kai ki babiang dai badio ya ki smart classroom dai badio yang ben di desk ki babiang balada ki kena school phim le baha phim tri baha hilang le no kita kijing penbiang. Hidang ki school ki bawan ban ye kendu ki bawan ban pan ni ki dingaram hawangi keli ya ke enrollment hawangi keli siapang ka performance jong ke school jong ki kena tenteng kami ham bat ke jing pan ke jong ki namut ban ong ba ke school ke jong ki kalong pomta de ke school jong ki kalanang ya hidang ka token ni teli ki school habgewan ban pan ye ki building school lagi ki kamera kelas lagi ki wei ki jengdon kam ngajupili bahana kapor sekapor ki kena school kat nomor pidon
Kai berpilantri haduk mentah. Naga mentah gajing baha gajing don kam. Nama kata kahapannya rengkat. Nama arbana kalian gajungi habang ai gijing harap bro. Kumbala batai mene dari PMC. Ya gijing don kam baro ban iyo igi grant na kalian ka sarkar. Don kam ban pendep. Ya kita ki kriteria lani ki parameter gijing don kam. Ki bakum ke school pidai ban don.